Tiga minanyi Paulo do sinjado jalatai. Rakwavat-vatekam ikadoana. Ikapat na sui charwano awawanam. Macirakuji parnapwa mangido Yerusalenga kaperaku si Tito. Uyang iko do Yerusalengam unutan ko ciring nanyi yamatadutwa mancinyado panyi siringeno kyo kaiso minavare kono kapilimwang kono mapasari ya ciri-ciring nanyi yamatadutodo bekena tau do yotai. Tajiku mamyepyan u kapancidano vare ko ji yamataduto no kakwa kasicai kwaya abuso pipi pangayan. Iku ngudunyi sari daw vare kono kanang. Amuri wuji danyim gaci-gaci jititwa. Amyong kaddo katao-tao na mangapso yiwa walam nanyi meise. Tasitito ranam bekena tao do yotai. Tatao do sila. Yamyen so tata sa katawa. Yanyi maciravura. Yamapat peso katao-tao da. Siraranoram kakerebenda si titwa yung kaddo katao-tao na. Siraranam bekena kayayida. Tayili lamdamenda yamena yamrarali ni Yes Kristo atao. Taman nguparu sira halanga pendao iwawalam ni Moise. Jinamen mamyapyan wo kablis na no mapasari ya ciri-ciring nanyi yamatadutwa ni peilimwang naman jinyo. Amuri uji naman ni mapawuyo yijira. Sirara na pani-pani siringanam jikong resangan wo kainakemda katoda katawan. Tas yamataduturanam jinanyi tawak mansang. Ukupancen no nangam habunyi karat dado ipang nanaw ko. Tudara natin ngiwo kanyi tumuwi na jaken ni yamatadutwa. Yamang yami limwang no mapasari ya ciri-ciring nado bekena tao do yotay. Hakman sang sipita nituwi na ni yamatadutodo tao do yotaya. May limwang no mapasari ya ciri-ciring na. Tasya mataduto yanyi umuyat jakena mangido bekena tao do yotay. Hakman sipita nitovoy na niya matadutwa may limang no mapasari ya ciri-ciring nado tao do yotay. Katenganda no panyi-panyi dokyo kaya si yake akanyi pita kanyi yowani ukaya kenano ni pantana ni yamataduto suwuyo yatna may limang no mapasari ya ciri-ciring nado bekena tao do yotayam isari dayakena kanyi parnapo. Amuriwo minatoda macipan na dingi jamena may limang no mapasari ya ciri-ciring na niya mataduto do bekena tao do yotay. Siram to siratar ka mapamiring so tao do yotay. Nakakreben nyaman na makanakemso makcina tao do Yerusalem. Uwak maranasangam yamang diwurya yakunaknak menavare. Muneyam mangisipita do antiya. Ikongodo amienso kalasan na. Amuriwo ninanawan ko siya. Tano kayan narananyipita do antiyam. Ni matyakan do bekena tao do yotaya sinja. Makaranas na sirawo. Nito niyak ka tao do yotayam. Jinaranad kecini pitawo kapatyakan na do bekena tao do yotay. Ta hiyawa na sirawo tao do yotaya mariyaknya. Ta siraranam pangurayan da pawo iwawalam ni Moise yung kaddo katao-tao da. Macita dano karwan dano tao do yotay sipita. Hakme janyi kumanam tudangin nara sipita. Sunyikakman nasang ni parnapo.
macita ko iwawalamda, macisalado mapasarya ciri-ciring nanyi yamatadutwam, maniring ko jipitedo, tangayindano arwatawam, imam tao doyo taika. Iwawalamwam bekena tao doyo taya, ya jimangurido ada na iwawalam ta atao doyo tay. Iki kungu kayam ga cigat do bekena tao doyo taya, mangurido iwawalam dano tao doyo tay. Ya jalas, tayima kanya kenam tamano yonga, ya macitet ngean do tao doyo tay. Sujita nginarayi so bekena tao doyo taya, jingap so iwawalam ni Moise. Takaten nganan, pacikaup no tao ji yamatadutwam, hanuingan si Yes Kristo. Bekena umagardo kakapso iwawalam ni Moise. Yaten ranam yata hanuingan si Yes Kristo. Muriu tayi pacikaup ji yamataduto. Sunajim mo nga naido takapangurido iwawalam na ni Moise. Tabu asa katawa may papiano iwawalam na ni Moise do tangayin na ni yamataduto. Yaten rana ya umano yung ji Kristo ni benek na ni yamataduto, ya bura na suraraten do tangayin nam. No si may ya ngayta kano bekena tao doyo taya, may raratenam manwa. Hapiagen na ni Kristo kapiraraten tasaon. Jabu kapian na siya. Amno si ulin ko para penwo, iwawalam ni Moise raraten ko uri. Yaken ranam ko katengano kajima kaapan suto meyono nga ikavino pangadkono si pangurayan ko iwawalam ni Moise. Hamuriwo ko naji nga piso iwawalam ni Moise. Tako na penufare na ni yamatadoto. Kuwak may tumachirasing so katao-tao ji Kristo ni mawakwak dojo jika. Amurian. Ikam bekena yaken ranano yamavi si chay kwaya. Ta si Kristo ranao yamavi do wononed ko. Uya ko ikavi si chay kwayam. Yaku ipigan nganu anak nanyi yamatadoto. Nanyi karilo yakena nanyi yangino yinawan. Kujira raciwu pangangasyan nanyi yamatadoto. Nusi iwawalam nanyi Moise wo abnekan najaken nyi yamatadoto habura na suraraten do tangayinam manwa. Habusaon wo pipi pangayan no na kanyi mawakwak nyi Kristom.